Mimi napatikana hapa ku prison femme prison ya Beni Kangwai. Mimi nafanya hapa miaka 2.5. Antuka tunashukuru kwa hii kazi yenye MONUSCO inatuletea hapa kwa prison. Tufundisha kupiga ndazi, kutengeneza na chapati. Tulikuwa tunaishi hapa antuka. Ma stress ilikuwa mingi sana kupitia magumu yenye tulikuwa naishi na hapa ku prison. Antuka mimi nashukuru sana juu leo na kesho nikatoka hapa antuka nisha jiretrouver. Siwezi fika nje, mimi nashindwa kupiga ndazi ama kupiga chapati kusudi niweze kupata viazi ya watoto wangu. Antuka tunashukuru sana kwa hii kazi yenyewe na kia tuonesha hapa ku prison femme ya Beni Kangwai. Wakati wanatengeneza hivi vyote itawasaidia namna ya kuishi, sababu tuna duka kidogo hapa nje, watakuwa wakiwauzishia nje, kisha wamama wanapata sabuni kidogo kidogo katika gereza.